Muntina sopi ulenaw tuni hiche Bible study anangay hozo sinabon savin Christ Center Family Bible study akonin kahinlim chewin him. Tuni ni ko Genesis bungup sung quiz le study inanay khom kidiu ahin ahim. 2 Timothy bungthum sang samlagup nan ase banga Pathen thuhi isim zinguwa ihet sinuwa izuite te diuhi Pathena kona thupe ahin ahim. Tuni Bible study team diu cho hele Namtin Vaipi Gitlouna chule Noah Pathen anakona ahin ahim. Inabuang ngay zingbong vin Amasapenin Chate hola akhat pen ahilouleh minu mipa khat pen taona mangpumin hiche bungup sungi velkhat be na simkhom te diwin pakai menin kahintim vin him. Bungup sunga dinga verse of the day achang chabi cho hi hele Genesis bungup chang ko na hi ahin ahim. Noah hin khan khodan chu hiti hi ahize Noah chu midi ahin ama khang sunga nol na be mi ahi. Noah chu Pathen to kilha kang lo helin anakilhon khom jingzingi Pathenin atuting isim now pathe ebo pitaw han. Hiche Chate to inabai har khom te yuwa ina simdoh te diwin pakai men akitin win him. Hiche Bung sunga characters ki muho cho ahile hiche Chate ho ina HOLDOH sa diwin pakai men akitin win hi akhat na cho hele Noah akimuin hiche Noah kitipahi Lamech chapa akitin him. Ani nahin Noah JINU akimukirin hiche Noah JINU hi Jewish traditionin atasan Jews te tahsan danin amin hi Naamah akitin ahi Genesis Bung li sang som nila ma akimun him. Athum nahin SHEM ham le JAPHETH amho thum hi Noah chapate ahiwin him. Ali chan na achun Noah mote hozong akimukin in anga chan na achun Pathen hepalo mi ho Pathen hepalo migilo ho tidiham Pathen nei lo ho wicked people amhozong akimukirin him. Hiche bunga ding outline ipi to simkimu ti ivera hele akhat na achun Genesis bungu bahin mihim te hapuna ahong pungdan akimun hi akhat na ani nahin Pathen chapatele mihim chanute anakichen danuzong akimun him. Athum nahin mihim te Gitlouna zong akimukirin him. Ali nahin Pathen atil sim chunga akisi na kimuna bung ahikinin him. Anga nahin Pathenin Noah anako na zong akimun him. Abanahin questions to study. Tudo inadonbut khom di ho cho hile. Tudo ho donbut na answers kihi Chate ho mo se pi lovin Chate to banne cha Bible references el Bible chang kipi ho mang cha inadonbut wa in HOLDOH khom te diu hi pakai mina ikitib na ahin he azi cho don but na ho anoy lang kipi ahin him. Question number 1 nahin Pathen chapaten koi ho chu hoi anasa thei le jing ovem ti hi verse ni na chang ni na akimun him. Pathen chapaten mihim chanute chu hoi anasa thei le jing oven hi akitin him. Question number 2 na ahin Pathenin mihim hin ni ho chu kumiza dinga anate PM hichi hi chang thumna lama akimuin kum zakale somni din anate pe akitin he. Question number 3 na ahin Pathen chapatele mihim chanute chilha ho chu koi ho hiwem hichi hi chang lin lama akimuin Nephilim mi hat mi ho ahiwe akitin ahim. Question number 4 na chun Pathenin mihim anasim chu ipizi akisi ham hichi hi changgup na lama akimun ahim. Azi chu Pathen lungsugen theigun se na anapan si uva anikisi ahi akitin ahim. Question number 5 nahin Pathenin leisi chunga asim sa ho zo se ipi loading anatm hichi hi chang sa gilama akimuin abon sa asim sa
ahing thei zo se bon sa su gam jing din anagel ta akitin him. Question number 6 na hin. Pathen midvet a lunglei ana omunsu koi ham itile changgit na lama akimuin. Pathen midvet lunglei ana omunsu noa ahi akitin him. Question number 7 na hin. Noa chu itabang mi ham. Hichi chang ko langa akimuin. Noa kitipahi akhat na midi ahiin nol na be mi ahin pathen to kilha kang loa kilhon khom jing mipa hiche akitin him. Question number 8 na hin. Noa chapate ho chu koi hivam iti ahile hichi chang som lama akimuin noa chapate ho chu SHEM ham le JAPHETH ahive. Question number 9 na hin. Noa khanga mi te chon set na chu ipipi ham. Hichi chang som la khalle som la ni songa akimun him. Bumhana kinona le lam zot khil. Mi tengen ahitave akitin him. Question number 10 na hin. Pathen in noa koma ipi semin anati hichi chang som la lila ma akimuin kong in nei khat semin anati Question number som la khat na hin. Kong in nei chu ipi thinga sem dinga anathupi ham. Hichi zong hi chang som la lilang ma akimuin gofer thinga sem dingen anathupi Question number som la ni na hin. Kong in nei chu ipia na loi zolding ahi ati pathenin. Hichi zong hi chang som la lilang ma akimukin in bego pitch akitin bego asung apo na loi zolding ahi tin pathin anathopin ahim. Question number som la thum na ahin. Kong in nei kisim ding dan chu itabang ham. Hichi chang som le ngalama akimun ahi. Kong in nei anakisim ding dan chu adung chu tong zathum avai chu tong som nga asan dan chu tong som thum hiding ahi tin pathin anathopin ahim. Question number som la lina ahin. Pathenin kong in nei chu dan izat umding anati ham. Hichi chang som la guplama akimuin dan thuma na simding ahi ti anathopin ahim. Question number som le nga na ahin. Pathenin lei si chunga cheng zo si ipia su mangding ati ham. Chang som la segi lama akimuin pathenin asim sa ahing thei zo si vanoi pumpi ahing thei zo si tui sang le na flat su mangdin anatin ahim. Question number som la gup na ahin. Ne the an ne zong azat ling sera na kipolu na nakihol khom ding ahi ti hi koin koi koma asay ham itile pathenin noa koma anasay ahi akitin him. Aba na hin application ho hin ko azildo ding le chate se pite ding ho chu akhat na pathenin noa adin plan ananei pin hi chu kong in nei swiding anathupi hi ahin him. Ani na chu hichi banga chu nang le ke adia zong pathenin plan le purpose ai koi pi chu ahi ti hi chati ho se pi te o hitin chati ho zong he sa te o hite hichi na ading in zong chati hon pathen agon pio he do the na divin taonan zong amazing divin se pi te o hite athum na chun noa chu mi zo se agit lova achon se jeng wangin pathen midvela amma bo chu nol na be ana hizingin he ho zong noa bangin ikim velova ilo ipai ho ahilouleh mi zo sin pathen lungto mo le jing zong lew ama lungto le ama adinga nol ne be ihi te diu hi pathenin iho akona adele angi ahizinge ti sumil po hite chate zong se pi te zo hite anga na chu pathen mancha na hi noma ka hi nom le vanoi nop sa na le athing lo ho zo si akonin kidal hi no hite chuti han lang hi le mi dang adia ki hil na the hi diu pathen lung dei zong hiting ahim agup na chu noa in pathen tahsan pumle se ngai ten kung pathen asay bang bangin ana suizin ahim pathen in iho ako na ade pinsu ama ita asan jing diule bolding nga ay tupi ho se ngai ta
asay banga noa banga ito do te diu hi ahi penin him agit na hin noa hin khuwa ko na ikihil na theo chu pathenin ama ging te ama ngailu te mantha na akonin ahu do nom te zin ama ging te chu pathenin ahai mil ngai poi ti hi ahin him tuni ni khuwa hiche Bible study le quiz anangai ho zo se pathenin ahilouleh sungmite ibon sabin hiche thu thinga konin phathe ei bo te te windin ahilouleh pi che tawhan ka ki pa amen.